nomkhwenyana wami sazocela umntwana sasithola abantwana babafana amantombazane singabathola abafana sasesifika kuwe umbethe umzimba wesibili uyinkosi Ilanga ingunguma Shembe ukhakhayile lenkomo zakithi emkhaydeni uduma besaba abasemhlabeni abasezulwini balifezile ithina uthi ngathi ngizocela umntwana womfana Nkosi ngiyabathola abantwana bamantombazane kodwa abafana ngibatholi ngize kuwe ngizobacela base beyahlala bayalinda semasifika lapha ekuphakameni safundisa ukuthi kuyalindwa uyacela ulinde ungathi ucele namhlanje usuyabonakala kusaziyocela futhi kade uyicela izolo bahlala balinda ihlobo zami ezinhle Enkosini wabona lo nkosikazi ukuthi siyamshiya isikhathi baphinda khona esiqalweni bafika bathi Inkosi yezulu nomhlaba besicela umntwana womfana abaze bamthola uthengo kwesithathu mebefika kwingunguma Shembe wathi lo nkosikazi ngizocela umntwana Nkosi sekokwesithathu ngizocela umntwana awumniki kanti uyomnika nini yayisithi ingunguma Shembe umntwana womfana wakho akekho la kimi kodwa Kushembe Wesine wasiyadilwa lo nkosikazi waqhala ulaka wathi Shembe yini ungafuni ukunginikeza lo mntwana womfana ungangitshela ukuthi awufuni naye ngoba ngimngakanani mina ngoShembe Wesine uthi lo mkhokheli yesiyadumala indoda yakhe yesibona ukuthi naku unkosikazi esegcwala ulaka wayikhuluma kanje nenkosi uyabona ukuthi sikuphi masila yayisithi Inkosi hambe lapha abazi lapha ngweni indlu ekwakuthweka ababomncane wathambana inendlu yayindlu umntwana womfana ngizofike ngimthole khona uShembe Wesine ngizofike ngihlangane naye khona lapha base phuma kude ihlobo zami ezinhle Enkosini masikonyazini sikokuphelele wathi Shembe abayohlala emva kwenyanga yezulu bayophuma esitezi la bayophuma khona amukho uShembe uyophuma kwenye indawo uthi lo mkhokheli ngangena ihlobo zami Enkosini ngafika ihamba nenkosazana eyisebenza etafuleni kababa yayisingithatha nenkosazana yayisingena nami uthi yayisithi mala mame uthi ngasengiyama uthi ngithema ngimile yayisingena lenkosazana uthi yayisikhuluma nawo baba omncane wayesetha ngene uthi ngathi mengena ngezwe umoya obandayo engakaze ngize nguzwe wena wezwa ngivuli ekhona uthi ngithe mangena ngase ngihlala la emva kwesitamba ngahlala phezu kweyithende ngaguqa uthi ngayifika ingunguma Shembe ngamfika ungalozinde efunda iphepha ihlobo zami ezinhle Enkosini uthi akazanginaka uthi ngahlala kwaphela ama-hour amabili kuthengo lesibili hour wayesephenduka wangibingelela wathi hayi lo zeke akafiki hlala lapho uthi angishilo ukuthi ngizengani nanenkosazana ayizangisho ukuthi etafuleni kuthiweni Thonika wena ithemba ukuthi masilasi sekuphelela ibona Nkosi uthi ngithe sengibuka ukuthi ehoreni lesithathu uthi ngezwe izigi sithi khwayi uthi esitubhini la okubhoniwe ngalo yapholisha obovu kokupholishwa ngawo uthi cwebezela uthi amuka lengane ifakhi ifaka icathule ezimnyama ibeletha ubhaka uthi yangena ngesizotha uthi yenza uthi yayisiphenduka inyanga yezulu uthi yayisithi sawubona bhuti uthi nale ngane yayisivuma yathi yebo bhuti uthi ngayibona lengane iphenduka ibheka ngakimi uthi yasuka inyanga yezulu yayisubamba ubhaka ngesizotha yawususa emahlombe kule ngane yaphinda ususa yayisubeka phansi ithema yubeke phansi uthi yayisisuka le ngane yathawu kade usilindile mame yaya kulo mame yafika mbeka isandla ekhanda yayisimbeka isandla ehlombe yayithi Inkosi kubusisa uzobathola abantwana ayisangitshelwa lengane ehlobo zami ezinhle Enkosini khuluma indaba kaShembe uthi wayesephuma lo mama 3 hours ehlele ehlele emoyeni ehlele kuyekhona uthi wayesephuma uthi ngahamba thola labantwana abafana ngabathola njengoba ngangikade ngibusisiwe ngalo ndlela engangikade ngibusiswe ngayo kodwa uthi namhlanje uthema ngabe ugandaganda ongena steering ememeza igama ethozohlala esihlalweni usibanibani uthi ngase ngikhumbula ukuthi lengane emenyezwayo iyona le
eyangifaka ingubo zokhakhi, eyangibeka isandla ekhanda, beka isandla ehlombe, yangibusisa hayi maNazaretha. Nakanga ngevangeli nenzani? Indaba nakanga ngevangeli uShembe umsebenzi emkhulu kangaka, nakanga ngevangeli nenzani? Inkosi buseni kuzwini. Amen.